selamat aing. Coba aing nyamper sebona. Kesel amat aing. Tah, untung aja lari budak buyana ke mana? Nyaho lembur gelare. Pugo oh, lembur gelare. Kebun ini maling jambu. Maling jambu di situ. Bunlah ke cara kanan di kumang ata. Disting ayu. Aing balik bala daripada ngiluan maling jambu. Berdosa lu, berdosa. Aduh. Nus layu ri orang maling jambu. Kan tadi budak ngajakan aing maling jambu. Cobain dulu ngintip. Ada orang budak bakal maling jambu dia. Aing betul juga. Jumbe kan ya. Tuh, nah itu budak. Budak lu aing. Aing ngintip dia tadi. Kebun jambu itu angkos lelumpangannya jambu itu dok tahu kami berulang kali di uang Meh bayang kanyahoan ku budak eta. yan jadi ayah di dia jing. Oh tadi aing kasih budak maling jambu di dinya tapi kenal ka mana budaknya. Tadi aing di situ tuh si buahnya nih si Pari di pinggir imah itu tuh. Tadi aing jeung budak samprog di situ tuh. Kau tanya budaknya budak tas di mana? Horengnya budak tas diburi doang tadi. Oh, gua tadi budak maling jambu di dinya. Oh. Terus dia orang Thailand budaknya ke situ. Masih paniknya aja, bisa kanyang pusi Rifki. Oh, ini paniknya. Tah, ya itu tuh budak data. Woi, tadi kan tanya dari atas mana cerita si Buri.
doang, cuma teman jambunya dari ya. Itu aja teman jambu.